Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow pink. Ano bang ano dyan? Isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. na. Oh, yung mga yellow pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet So galing siya sa... so ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila Pink, yellow, red So yes, pink, yellow, red. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.